down like a camera. You don't really did know you are. What up YouTube, welcome to our YouTube channel. Make sure to subscribe, like, share, comment. Let's go, let's get it. Mumeze mute guys. Wow, it's been a while. Haciyemo igihe kinini one ariko twagarutse. I'm back and noneho n'ibintu birenze cyane ngira ngo muri kubona kuri screen what we have. Dufite album ya Papa Cyangwe, so tugiye gukora reaction kuri album ya Papa Cyangwe koza abantu nge bagiye bambwira ati Papa Cyangwe ufite album ireze ngo na album y'umwaka, so tugiye gukora reaction. Indirimbo nzino ni imwe yonyine ari kumwe na Diazdora. I think that's the only song I know so far. Like izindi ntabwo nigeze numva birenze ngo menye ngo what's going on, so this is the first listen album ya Papa Cyangwe. Sinzi n'impamvu actually abantu batajya bakora because there's a lot of YouTubers, Rwanda YouTubers, a lot of Rwanda like content creators kubera iki mudakora like reaction ku bahanzi nyarwanda their music because it can contribute a lot to Rwanda music, sibyo? So like niba njyewe nje nkifata nkiratinga ndi butange my honest view, so hari when the impact biri bugire ku bantu runaka. Hari abantu bashobora kuba batari bazi Papa Cyangwe bakahita bamenya Papa Cyangwe kubera ko barebye video yanjye bakahita bavuga ati umuhanzi arenze, just like that you contributing. So kuba iki mutabikora anyways, ubu ngubu tugiye kuzaza dukora ama reaction ku bahanzi nyarwanda their music songs and stuff. Like muri comment andikamo umuhanzi ushaka ko to reacting to, which kind of song you want to react. This is the honest review, sibyo? By the end turi butanga amanota album ndahereza amanota, sibyo? Nkurikije njyewe n'ibyanjye, sibyo? Sasa simutangiye kuza mu kritika ngo ari kunga ibintu ngo wakoze ngo ntago ari byo ngo nonge ntago ndi umu expert mu bintu bya music. Like I just like music, njye enjoy music, nkunda music, so ndatanga honest review yanjye ku giti cyanjye, ntago biri ngombwa ngo duhuze review. Okay, anyway tudatinze, this is the new album ya Papa Cyangwe. Aherutse no gukora igitaramo ejo bundi rwose, so we going ni indirimbo 13 iminota 37. Okay, twagiye rero. Indirimbo ya mbere ntibatubona Papa Cyangwe, Bulldog, Bruce the Best. This one have to be good because they are big names like Buddha Muramuzi Kemozera, the legend himself, Bruce the First. Nawe ubirimo neza cyane muri iki gihe niba ushaka ko reactinga kuri album nshyashya, nawe ndumva aherutse gusohora album, bishyira muri comment nayo turayikora reaction. Nta birenze, let's go, let's get it. Papa Cyangwe album reaction, first listen now or never, let's go. Indirimbo ya mbere ntibatubona. Papa Cyangwe ameze nabi, yamanutse nabi cyane. Are you listening? Muri kumva ariko ibintu ari kuvuga? Hold on now, hold on. Let him cook. Come on now. Oh my God, this guy, bro. Are you listening to the she's talking? Man, Chaze Kemozera, bro. Yeah. We gotta go back. Hold on. So you said indirimbo irarenze ntibatubona. Wow, actually see indirimbo ahubwo ni gute ntari nyeze bwana. What the heck, bro? Ariko reba streams bifite, mugende muzamure streams man, like 3000 only. Indirimbo irenze gutya. Anyways, iyi ngiyi rwose 1 for 1. Ntabyo kuvuga. It's not a miss. Hejuru hariya kabisa. Tudatinze reka dukomeze. Second song bayise Disappointed, Papa Cyangwe na Ariel Ways. Disappointed, Papa Cyangwe, second track featuring Ariel Ways. Let's go. Where's that one? She's good. Beautiful voice, amazing. Let's go. Kabisa one. Little bit of slow motion type shit, sibyo? Ariel Ways on the vocals, Papa Cyangwe n'amanukamo ku mirongo myiza cyane. Disappointed. Wow, 2 for 2. Umusaza ko atari kumisinga. What's going on? Hold on now. Ibintu abantu bavuze ndabona ari byo. Album kabisa irenze. So far indirimbo ebyiri kabisa nta kumisinga. Hejuru hari. Let's go. Track 3 bayise Sava. Yeah, that's a good song too. Ni indirimbo nziza nayo nta kitwaye, gusa ntago ari indirimbo nshobora kumva
ngo numva ati nshaka kongera kuyumva bwa kabiri. I don't know if I would come back to this one, but it's not a bad song. Actually ifite hook iri catchy. Sava meze bye agaboko k'ubwenge karisohoka shi bya hatari ariko overall it's not a bad song. Actually we are 3 for 3 nta kitwaye. Twakomeje kuri ndarengana ya Papa Cyangwe. Let's go, let's get it. Track 4 ndarengana ni nziza kabisa. Si uyu musaza katari kumisinga, what the heck, he's not missing one up there kabisa, up there. Sina makosa Diezora ingi ndayizi, so I will not be playing again. Kandi nawe ndakeka muyizi. Actually murabona ko ari nayo song ifite streams nyinshi ikurikirwa na Disappointed ari kumwe na Real Ways. So ku batayizi mugende muyirebe kuri YouTube cyangwa muyumve kuri Spotify. I think kuri platforms ziwe zose iriho, so go check it out. It's a good song ariko ntago ngende bwongere kuyumva none nayumvishe kenshi, so but it's a really nice song. Dukomeje kuri Kansirida track 6, Kansirida hamwe na Yampano. Okay, Yampano nawe umuhanzi mwiza cyane muri iyi minsi uri kubica bigacika, utari no kuduhereza impano z'imiziki gusa, ari no kutwereka waki kadukomeze. Kansirida papembo keza cyane, Kansirida Papa Cyangwe na Yampano, indirimbo nziza cyane. Actually what else can you expect from these two guys? Barimo barabikora neza cyane, so ntacyo nayivuga kuko irarenze, ni nziza cyane. Reka dukomeze twihuse ku ndirimbo ya 7 bahise Moni ya Papa Cyangwe wenyine. Let's see what he's talking about. Let's go. Moni Papa Cyangwe album Now or Never. Hey, kitangiye kuri beat irenze. Iyi beat ituma wumva agenda ukuboro. Chiki God made money ntacyo nakora ku bwawe mbese avuza kuki? Hold on. God made money ntacyo nakora ku bwawe mbese money. Buri wese aragushaka njye byikubye kane, singuharaye njye nagukunze nyifite ine, mera mu musini nkaguramo jomba yine. Ugufatishije wese ubwabahiriwe, tagufite mu buzima warabihiwe, kukugira niyo nego twarahiriye, nubwo birangira bamwe tunisariye. Nuwe mwami muri no sinjyewe nyeza, nuwe mwami kazundutire. He's talking shit. Muri kubyumva. Money nikubona daimona ahita ngira honi. Money Kwizi ngwino nyitwarira ngira umukoroni. Money nikubona daimona ahita ngira honi. Money ndiyo kireze. Ngwino nyitwarira ngira umukoroni. Numva nakwiba Koba chika bro. Maze igihe kinini mushaka sinkubone, komeza uneza aba basaza b'ubwibone, tanga agatega huri hose nkugereho, umurishoro nkeneye inzozi nzigereho, ngura umushyitsi ntujya umara kabiri, kukubona nagabesha kabisa, nagimara kabiri. Ubu yitwarire acuruza umubiri, isi iramaranye dufite akayizari, tagufite ubu n'umukari wari, bisaba moni ngukina akabiyari, bisaba moni nguvurizwe Faisali. Money nikubona daimona ahita ngira honi. Money Kwizi ngwino nyitwarira ngira umukoroni. Money nikubona daimona ahita ngira honi. Money Numva nakwiba wenda bikarangira ngiye muri gari. Numva nakwiba wenda bikarangira ngiye muri gari. Hari ukuntu ndumva wagira ngo iyi beat ahantu nyezi man ijya kuza. Hari indirimbo nuza Davis dafite yewan ifite akabiti kajya kugenda gutyo neza kabisa. Indirimbo ya Davis D
ntabwo nyibuka neza ariko kabisa beat hari ukuntu bijya gusa. Anyways, yo yari Moni ya Papa Cyangwe. Papa Cyangwe ameze nabi hano. Twakomeje kuri track 8 ni hano Papa Cyangwe, let's go. Bahise ni hano ya Papa Cyangwe. I don't know, I'm not feeling it. The Chaz beat is crazy, but like overall the song Nachitwariko is not a song that I would listen to like quite often. Wapi kabisa, ariko Nachitwaye iraho nyine tu iraho ngaho. Anyways, twakomeje indirimbo track 9 bahise Mama Papa Cyangwe featuring Rio Rodi. I think I heard maybe one song of his, like I'm really not ntago muziho indirimbo nyinshi cyane. I think he's a new artist, right? Ndakeka ari umu artist mushyashya. Papa Cyangwe Rio Rodi track 9, let's go. Wow, that's a good song. Oh wow, so ko hari ukuntu tu emotion twankubisemo kuntu indirimbo ni nziza kabisa. And shout out to all the moms there, like much love, much respect to the moms, like n'abantu bakomeye cyane mu buzima bwacu. And mom, if you're watching this video, my mom, I love you so much. Twakomeje kuri Baby-O, Papa Cyangwe featuring Chibo. I think Chibo nawe ndamuzi ariko ntago muziho cyane, like I don't know much of his song though, but I'll probably check out. Ariko ntago ari ubwa mbere numvishe iri zina, ntabwo ari ubwa mbere nkeka ko naba numvishe songs ziwe, gusa ntago nzi songs nyinshi. Anyway, let's go. Baby-O, Papa Cyangwe, Chibo. I don't know. Pick up this. Yeah, this is a skip for me. Ndirimbo igeze hagati nkaba numva ntazi wapi kabisa. That's not mine. Baby-O kabisa, I think is the first miss for me. That will be my first miss. Niyo miss kabisa kuza kuri album. I don't know, but kuri nje ntago wapi kabisa, ntago iri kurishinga. The vibe is not there, like it's a bit yeah. Twakomeje isegonda Papa Cyangwe na Magna Romeo. Uyu ni ndetse kandi we nono Magna Romeo. Guys, Magna Romeo muramuzi? Njye ni ubwa mbere umwumvishe izina, like I don't think I know this guy, Magna Romeo. Okay, isegonda Papa Cyangwe, Magna Romeo. Let's go. Reka twumve icyo batubwira for song there. That's a beautiful song there. Wow. Seconda Papa Cyangwe, Magna Romeo. Actually ntabwo uyu muntu ari muzi, mu artist ntabwo nari muzi, ariko he's good. He's really good. Oof. I need to check him out. Anyway, twakomeje track 12 ubwo urahaze ya Papa Cyangwe. Ubwo murahaze nawe. Anyways, let's go. Yo, avuze. Hold on, song there. That's a good song there. Ubwo urahaze ya Papa Cyangwe kabisa, nayo iri hejuru, hari iri muri muzo ndirimbo kabisa nakunze. Anyway, tukaba tugeze ku musozo wa album yacu bahise Imperuka ya Weekend. Papa Cyangwe na Ezra Rabbit. Jesus. Ariko n'abanzi baje no yinuva he none umwuka byarana. Ezra Rabbit, who is this guy? No bwa mbere numvishe urukwavu. No. Anyways, no bwa mbere numvishe umuhanzi. I don't know. No bwa mbere. Anyways, this is the last track ya album ya Now or Never ya Papa Cyangwe. Let's go. Pause. Let's there's a lot of things going on. Hold on. Let's restart. Sibyo? Gato dutuze, reka dutuze ndumva harimo ibintu byinshi going on. The beat is crazy. Who produced this? Hold on. Katurebe. Oh, keys. Wow.
Shout out to Keys. Damn, that's a crazy ass beat. Damn. Okay. Ezra Rabbit nanumvisha ari kuvuga ibintu bikaze cyane. Hold on. Umunike ari kuvuga ibiki? Bobo cyangwa Ezra Rabbit. What the heck? That was a good song. That was a good song. Damn. Guys, tukaba tugeze ku musozo wa album ya Papa Cyangwe bahise Now or Never. Ndakeka abantu bose twabanye twaenjoyinganye. Actually nta ndirimbo mbi irimo guys. Uretse indirimbo ntakunze ni Baby Yo. I think I skipped Baby Yo. I think hari n'indi ni hano nayo. I don't know, it didn't reach out to me well. Izindi zose kabisa top tier. So with my honest review, sibyo amount ngiye kuya ku 10, album ya Papa Cyangwe Now or Never 8 n'igice, 8.5. I think that's a good one. Yeah, Papa Cyangwe kabisa, shout out to you, to all the n'abandi ba artist kabisa mwese muri kumwe. Abana mwaduhaye muzigo urenze. Narawumva album ariko now I see why people been glazing, but the glaze was byari bikwiye kwiglazing akoze irarenze. Yeah, so ku bantu bose twabanye ndabashimiye. Abandi mushobora kwandika muri comment niba mushaka ko tu reacting ku zindi album, zindi songs, honest review, tutanga reviews twebwe ziri honest uko tubyumva, uko tubibona, uko twabikunze. Niba tutemera ngo dushake anyways, so tubonana ubutaha. Chaka soon ndabakubita nanuza na Afrique nawe. Afrique afite into stay new album. Nayo nzakora reaction, so mumbwire muri comment na muyikeneye nayo ndayibakubita soon. Yeah, naho ubundi nakagaruka. Peace out.